college now. ubu nsigaye ndi umwarimu I loved being a reporter, so. gusa nakundaga kuba umunyamakuru birangora kwigisha. Is that what this is? mbe niba urimo se It's just a story. umeze nk'uri kwishakira inkuru uzatangaza ku mwana wanjye. oya No. oya David, Is it? none ni iki kuki uri kumfasha? The worst things that happen in life usually can't be fixed. hari ibintu bibi cyane biba mu buzima utabasha gukemura. No matter how much we wish they could, we can't go back and make things right. uko twakwifuza ko ibyo bintu byahinduka ntitwasubira inyuma mu gihe ngo tubihindure. He's alive and we find him. Matayo naba ari muzima tukamubona, Just one time we can. byibura n'ubwa mbere ikintu kibi cyaba cyarabaye ahahise umuntu agasubira inyuma akagihindura. I'm here. niyo mpamvu ndi hano. bivuze ngo uyu mugore He gave me Matthew's case file. Mackenzie Warden wa gereza yampaye dosiye ya Matayo umwana wanjye wapfuye. Do you want to do this? kuko bino bintu tubikore. Well, I'm getting a free continental breakfast at the Briggs Motor Lodge. muri iki gitondo amubwira ahantu ari buze kuba ari kurira hano hafi. I'm in. What am I looking for? okay mbwira. But it's who? Because if Matthew wasn't the little boy I found that night, who was he? We'd be looking for a... muri ririya joro ninde muntu wari uri mu rugo wundi? This is Matthew who went missing before the murder. The National Center for Missing and Exploited Children has the best. ati bivuze ngo umwana wanjye nimba atari we wapfuye muri ririya joro, bivuze ngo hari undi mwana wari wapfuye, tugomba kubanza tugashaka umwana wari wabuze iryo joro akaba ariwe bazanye umurambo we bakabeshya ko ari umurambo w'umwana wanjye. Database. ati icyo gihe ndaza kujya muri database z'abandi ndebemo. But it was Matthew. Right, well technically the DNA was... none se abapima DNA bo baje bakemeza ko ngo DNA z'umurambo babonye ngo zihura n'iz'umwana wanjye bo ni bande? But ati abo ngabo byo rwose bajya babishyura muri laboratoire bagahindura ama DNA bagasohora raporo itari will due to the nature of... isura y'umwana bazanye wapfuye ntago yagaragaraga kuko isura y'umwana wawe bari bayimenaguye bayikoresheje inkoni. Jesus Christ. Yeah. Yesu Kristo. Why did they go to such extreme measures? I mean, why not just take Matthew in the park one day? Because they knew. ese kubera iki batafashe umwana wawe basi ngo bamushimute mujyane bacunge bamujyanye nko muri paka bamushimute ho kugusanga mu rugo ngo bamwicireyo? From no parent would. nuko bari bazi ko nzakomeza kumuhiga. I walked away for his murder. But why you? kubera iki ariweho bahisemo ngo ufungirwe kwica umwana wawe? Listen, quick. kuki bahisemo gutwara Matayo? Can be answered. reka twibande ku bibazo bishobora gusubizwa nk'ibiki tureke ibitasubizwa. Winslow. uwitwa Hilde Winslow, Why did she lie? umugore w'umukecuru waje kunshinja mu rukiko kuki yabeshye. Someone put her up to it. koko nibyo duhere kuri uwo mugore. I took Matthew. ahari umuntu watwaye Matayo niwe wamubwiye ngo aza kubeshyira mu rukiko. shaka umuntu ugushakira